Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija Intervju dana u produkciji medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je dr. Predrag Mitrović, ekonomista, bankar, neki ga zovu srpski Elliot Ness, rezervni oficir koji je prošao sva ratišta 90. godina. Pomoz Bog, gospodine. Hristos Voskrese. Vaistinu Voskrese. Da, upravo ste, još se govori to. Da se zaboravlja da se... 50 dana Voskrese. Inače, kakav je vaš stav kad su u pitanju ti pravoslavni pozdravi? Mislite da trebamo da vratimo to? Nekad se govorilo to pomoz Bog kod Srba najnormalnije, nije... Pa vidite, žalostno je što mi već decenijama unazad kao posljedica svega onoga što je komunistički režim kreirao, ne koristimo svoj identitet pre svega. Ne govorimo ni svojim jezikom, u jeziku imate što više tuđica. Sa druge strane, pogledajte reklame, pogledajte sve ono što se dešava, piše se mahom latinicom. Nemam ništa protiv latinice, ali ono što smatram jako važnim u očuvanju nacionalnog identiteta, pre svega, je pismo, jezik i običaj. Mi smo izgubili sve ono što je krasilo Srbe tačno pre 100 godina otprilike. Poznavanje sopstvene istorije, sopstvene vere, poverenje u ljude, sabornost. Izgubili smo čak i sve ono što je vezano za selekciju ljudi koji treba da rukovode selom, koji treba da rukovode gradovima, koji treba da rukovode državom. Negativna selekcija i sve ono što je posljedica kreiranja ove liberalne ili neoliberalne doktrine koja je postala ideologija je sada na sceni i to osjećamo kroz gubitak identiteta pre svega. Smo kod negativne selekcije, ali posljedice i negativne selekcije ovo što se dešavalo na saboru Srpske pravoslavne crkve, da imamo takvog predsjednika države koji dođe i vrši pritisak na vladike kad je u pitanju Kosovo, namećući svoje rešenje koje još niko ne zna kako je, ali po meni on je tada izrekao neku skandaloznu rečenicu, a to je da je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija koja se tiče naše južno-srpske pokrajine zastarela. Pa verujte mi da sam očekivao da će se na dimnjaku Patrijaršije pojaviti beli dim. Tačnije da smo dobili novog patrijarha, oličenog u imenu i prezimenu gospodina Vučića. Znači, on je u ovoj zemlji sve od predsjednika države, premijera, ministra unutrašnjih poslova, ministra vojnog, ministra pravosuđa, sve do posljednjeg kmeta u selu, jer je bio nosilac liste svuda gde su bili izbori koji su održavani posljednjih godina. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, tu ne bih mnogo da komentarišem. Poštujem Srpsku pravoslavnu crkvu, njenu istoriju, tradiciju, vernik sam, ali smatram nedopustivim s jedne strane da o bitnim pitanjima vezanim za crkvu predsjednik Vučić diktira svoje viđenje i stavove koje kroz uslovljavanje s jedne strane možda finansijskom pomoći ili na neki drugi način pokušava da pridobije određen broj vladika za podršku nečemu što jednostavno ne stoji. Srpska država nije srpska država bez Kosova i Metohije. Rezolucija 1244 je jedini dokument koji je sa međunarodnog aspekta relevantan i koga se moramo pridržavati kako bi očuvali Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Sve ostale projekcije, sva njegova viđenja, sve njegove kombinacije koje je pravio od 2014. godine i posete Edi Rame Nišu, gde se na neki način obavezao da će rešiti problem Kosova. Čak i od 2012. kada je možda u tim krugovima koji su ga podržali da pobedi na izborima obećao rešenje statusa
južne srpske pokrajine, su sve njegove lične projekcije i stavovi. Nažalost, on je pogazio sve institucije u Republici Srbiji, od pravosuđa do same vlade, pa čak i instituciju predsjednika, jer on svoju funkciju ne obavlja, on otvara fabrike i meša se direktno u posao Ane Brnabić. A sa druge strane, opet se vraćajući na negativnu selekciju, on je postavio sve oko sebe takve koji će moći biti zloupotrebljeni, odnosno koji su na neki način uslovljeni. I to je strategija koja u Srbiji posljednje decenije posebno dolazi do izražaja. Počev od ljudi koji su na najvažnijim pozicijama u državi, pre svega govoreći o predsjedniku Skupštine Republike Srbije, pa određenom broju ministara, vidjet ćete da svako od njih ima neku mrlju, fleku iz mladosti ili iz prethodnog perioda, koja je kroz sudske procese pokrenuta, tipa koferče, privatizacija autotransportnog preduzeća Novi Sad, i da ne ulazim dalje u detalje, koji se čuva negde po fiokama i stalno se spominje, verovatno, da će se aktivirati ukoliko ti koji su ucenjeni ne budu kooperativni što se tiče vlasti. Ali kako onda se izboriti sa time? Jel postoji rješenje kroz političku borbu ili je nešto u pitanju? Idealno bi bilo kada bi se razumeli međusobno i znali šta hoćemo. Svakako, sagledavajući moralne vrednosti, neko ko jednostavno ima određeno krivično delo iza sebe, ne može tu funkciju, ne može bilo koju državnu funkciju da obavlja. Vidite, za najbanalnije stvari vam se traži da uz prilaganje biografije za konkurs za posao dostavite da niste pod istragom ili da niste osuđivani, kažnjavani i tako dalje. Nažalost, vidite da gotovo svi ministri u vladi Republike Srbije jednu takvu običnu potvrdu ne mogu da dostave pod uslovom da postoji institucija koja će da prati mogućnost da se zaposle, a kamoli obavljaju javnu funkciju i vrše vlast. A zdravstveni karton? Zdravstveni karton, s jedne strane, je posebna jedna dimenzija. Vidite da postoje ministri koji su bili nesposobni za vršenje određenih funkcija, za služenje vojnog roka, pa smo naprasno ozdravili, stekli određene funkcije što se tiče mogućnosti obavljanja fizičkih aktivnosti, zdravstvenih i tako dalje. Mene raduje ako je stvarno to tako, ali sumnjam definitivno da su onda kada je trebalo i ratovati i odlaziti u vojsku tih 90-ih, mnogi od njih dobili lažne potvrde kako bi se izvukli iz cele priče neodlaska tamo gde je trebalo da se ide. I kada se branila Srbija. Napominjem da se Srbija branila tamo negde na Kninu, da se Srbija branila 91. godine nakon Vukovara i mogućnosti da mi jednostavno zarad boljih pregovaračkih pozicija jednostavno dođemo do Zagreba pa onda pregovaramo o svemu. A bilo je prilike i uslova. Bilo bi mnogo, mnogo bolje za sve nas. Mi smo propustili istorijske šanse u nameri da očuvamo srpski identitet, odnosno srpski prostor koji jednostavno decenijama i stotinama godina nazad pripadao srpskom narodu. Mi smo istom tehnikom, istom metodologijom izgubili sve ono što smo ili kroz rat ili kroz istoriju imali zaposeto ili smo nastanjivali te prostore. Vidite da nebranjenjem Vukovara i nebranjenjem Knina sada moramo da branimo Beograd, ali ne u Vukovaru, Kninu ili ne znam gde drugde, već nažalost sada na liniji Preševa, Bujanovca, Medveđe, pa Novog Pazara, pa se nadam kako je krenulo nažalost i Niša i Beograda na kraju. Vi dolazite sa juga Srbije, iz Leskovca.
Ona priča o kupovini, Albanci da kupuju stanove u Nišu, je li to mit ili stvarnost? Uopšte, sve ste rekli Preševo, Medveđu i sve ostalo. Šta se u stvari tamo dešava? Mi o tome znamo isto koliko ovdje u Beogradu, koliko, na primjer, i o dešavanju na Kosovu. Uvijek nekako protivrečne informacije dolaze i često režim gleda to da stavi po tepihu. Pa verovatno da ima poprilično istine u svemu tome. Nažalost, mi nemamo pouzdane informacije o broju lica albanske nacionalnosti koje kupuju nekretnine po unutrašnjosti Srbije. Razlog tome je interes Albanaca da obezbede logističku podršku za neke druge aktivnosti, a sa druge strane je ozbiljan hendikep države u činjenici da jednostavno ne pokušava da pronađe način kako da se suprotstavi advokatima, notarima ili raznim kombinacijama koje prave sa Albancima u nameri da stvarne vlasnike prikriju. Ja sam često puta pisao i govorio o svemu onome što predstavlja ekonomsku okupaciju juga Srbije. Albanci kupuju ili pokušavaju da kupe bitne resurse, društvena preduzeća u stečaju. Nažalost, stečajni upravnici, pa čak i gradonačelnici i predsjednici opština su saučesnici u svim tim aktivnostima. Oni zarad malo para ili procenta od obavljenog posla saučestvuju u ekonomskoj okupaciji juga Srbije. I ne samo juga Srbije. Imamo čak i ozbiljan problem gde državni organi, gde konkretno policija, primjera radi u Medveđi, prodaje 5 ili 7 hiljada prebivališta nepostojećim Albancima sa Kosova i Metohije, ne vodeći računa o posledicama. Tih 5.000 Albanaca, primjera radi, koje je kupilo prebivalište, dobilo je ličnu kartu i pasoš, ali je dobilo i mogućnost i pravo glasa na lokalnim izborima i dobilo je mogućnost da vojno sposobni Albanci budu pozivani u oružane snage Republike Srbije. Niko nije reagovao. Sada je proces gašenja tih prebivališta aktuelan na jugu Srbije. To država sada radi, ali jednostavno nije sankcionisala i ne sankcioniše aktere, odnosno trgovce nacionalnim interesima, pre svega ljudima koji su u strukturi Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, prodavala je bukvalno, na primjer, nekom Albancu, čak izmisle mu ime i prezime i onda mu daju Ne, lično. Albanac sa Kosova ili iz Albanije, iz Makedonije se javi kod Dejana Zlatanovića koji ima neku kuću u opštini Medveđa koja je sa adresom tom i tom i na toj adresi za Boga ima 50 prijavljenih ljudi, možda i više, albanske nacionalnosti. Svi imaju prebivalište, svi su dobili lične karte, svi su dobili pasoše, svi su u biračkom spisku. Ako uzmete u obzir da u Medveđi ima sad negde oko 3.500 Srba, sa tih 5.000 prijavljenih Albanaca, suštinski Albanci imaju apsolutnu većinu opštine Medveđa. A ta igra nije nova. Mi smo tako izgubili pre svega Preševo, malo po malo, na isti način. A onda se prešlo na fazu 2, gde oni preostali Srbi koji su u manjini po biračkom spisku bivaju šikanirani, proterani iz Preševa, ostaju bez posla, dislociraju se odatle. Albanci polako dobijaju vlast koja radi u interesu svoje nacije i polako istiskuje preostale Srbe. Ta faza je sad aktuelna u Bujanovcu. I tako se radi, evo, na jugu Srbije decenijama unazad. Meni je žao što jednostavno Srbi ne žele da shvate jednu činjenicu. Albanci imaju svoj nacionalni interes. Nama niko nije kriv što mi nemamo naš nacionalni interes i viziju države za 5, 10, 15 godina.
kako zamišljamo Srbiju za 5 godina, i kuda želimo da budemo za 10 godina, kako i na koji način treba da se organizujemo, koji ljudi treba da rukovode određenim aktivnostima. Čast svima onima koji su učestvovali u vlasti, ali sam siguran da često puta ljudi koji su bez adekvatne stručne spreme su preuzimali neadekvatna mesta i pozicije u hijerarhiji državne strukture i same vlasti. Često se jednostavno ne znajući ni ko su, ni šta su, ni koji posao obavljaju. A da bi to pokrili, onda su ušli u fazu kupovine adekvatnih diploma za te pozicije i vi sad pogledajte od lokalne samouprave nadalje imate sve ljude koji su u međuvremenu pozavršavale neke, ne znam kako da ih nazovem, fakultete, čak dobili doktorske titule i obavljaju funkcije ministra ili bitnih likova u ovoj zemlji. Kako je rešiti taj problem sa diplomama? Uopšte tim lažnim, evo, i da dođe neka normalna vlast, da će Bog jednog dana. Vi pripadate inače Dverima, da upoznamo. Oni koji vas ne znaju, a dosta i naši gledalci vas poznaju, ovo vaše treće gostovanje, a ovo poslednje skoro i 50.000 ljudi je videlo. Ali kako stvarno rešiti? Ili imaju i Dveri neko rešenje ili vi? Kako, eto, rešiti i odvojiti, što ja kažem, kukolj od žita, jer tu stvarno ima ljudi koji nisu ni za srednju školu, a tamo ni za fakultet. Govorimo o tome da su ih kupili. Vidite, tu je rešenje jako prosto. Jačanje institucija države i kontrolne funkcije države i vlasti jednostavno će imati za posledicu rešavanje svih problema. Počev od onih u sistemu obrazovanja, počev od sistema pravosuđa, pa nadalje. Da ne govorimo o svim onim stvarima koje su gotovo svima poznate, o zloupotrebama, javnim radovima, javnim nabavkama, o gondolama, o jelkama i ne znam koje kakvim ludostima, gde nije funkcija i cilj odraditi posao jer za njim postoji adekvatna tražnja ili potreba, već je cilj da se šta god radi kako bi se prevelika novčana sredstva upumpala, obavio posao, a za najveći deo, ono što je višak, politička stranka na vlasti okoristila. I to je gotovo svima jasno. Menjanje prozora ili asfaltiranje ulica, tamo gde su one asfaltirane, to su već stvari koje ukazuju da vlast ima dobar mehanizam za pranje novca i jačanje partijskih kasa. Sa jačanjem partijskih kasa ona vrši uticaj na birače time što ima dovoljno prostora u medijima da plati određene reklame, ako već nije kupila i cele medije. A mi smo došli u fazu da gotovo nemamo slobodnih medija jer su kroz taj proces tokova novca jednostavno sav taj novac iz budžeta ili iz bitnih fondova države završio preko partijskih kasa, lažnih imena ili imena bliskih vlasti u vlasništvo jednog čoveka ili par njih koji kontrolišu i medijsku sferu, i ekonomsku sferu, i pravosudnu sferu, i sve ono što praktično država Srbija u ovom momentu nema, a to su institucije. Koji se to novac pere? Jel se to pere novac albanska mafija ili koji, mislim, je li mafija inače? Konkretno vezano za aktivnosti kupovine nepokretnosti na jugu Srbije, najčešće su izvor sredstva albanske dijaspore. Čitajte Lazaret, to je nešto što je u Albaniji kao veliki Trnovac u Srbiji, samo mnogo puta veće, gde određena novčana sredstva od prodaje narkotika dolaze do Venecije, primjera radi, pa u gotovom novcu idu određenim putevima na Kosovo za finansiranje aktivnosti albanske, odnosno takozvane države Kosovo, a deo tog novca ide, zamislite, čak do evropskih fondova. Jedan od jako važnih fondova koji
albanska mafija finansira na taj način prodajom narkotika, tajno, je fond za razvoj turizma, primjera radi, na Balkanu. Kako? Kako ta sredstva preko fondova Evropske unije dolaze u Srbiju preko Privredne komore i onda se distribuiraju preko struktura vlasti, odnosno svih onih poltrona vlasti, nazovi državnih sekretara ili ministara u vladi Republike Srbije, do pozicija da se kupuju određeni resursi tipa Vlasinsko jezero, hoteli na Vlasinskom jezeru, hoteli u Nišu, Leskovcu, Vranju i tako dalje. Znači, sve su to tokovi koje bi država mogla da kontroliše da želi i da spreči sve te aktivnosti. Nažalost, u strukturi države su oni ljudi koji su postavljeni od strane vlasti da obavljaju određenu funkciju, a oni u stvari zloupotrebljavaju svu funkciju i svesno ili nesvesno doprinose realizaciji projekata stvaranja nezavisnog Kosova ili praktično ekonomske okupacije ili okupacije juga Srbije uopšte. Je li moralo Vlasinsko jezero da se da Arapima? Jer stvarno nema kapitala na jugu Srbije domaće koje je mogu to da podigne. Šta je tu problem da se da Vlasinsko jezero domaćem kapitalu? Pa moramo i Coca-Coli da damo Rosu, a Arapima Vlasinsko jezero. Pitam vam zato što tako reći dva autoputa, tu su, imamo one gore prema Sofiji, i imamo sa strane, to je levo, odnosno istočno, u stvari, da, zapadno je Beograd, Skoplje. Vidite, ko nije naučio kroz istoriju samo jednu stvar, da ko kontroliše Moravsko-Vardarsku dolinu, kontroliše Balkan, a sa kontrolom Balkana kontroliše i najveći deo Evrope, uopšte nije ni jednu lekciju u životu naučio. Znači, zapostavljanje juga Srbije u ekonomskoj sferi najviše je doprinelo kulminaciji kriminalnih aktivnosti i aktivnosti podobnim da bilo ko ima novca može dole da radi šta god hoće. I vreme će pokazati sve ovo što ja govorim. Nažalost, ako država ne pokuša da te stvari spreči. Ako vi ozbiljan deo resursa vode, pitke vode, prepustite strancima, vi ste prepustili mogućnost života i razvoja i stanovništva i privrede. Ako pod pritiskom MMF-a, na primjer, sada prodate Elektroprivredu Srbije ili Telekom ili koliko god još uvek jednu od najvećih srpskih banaka, Komercijalnu banku, vi apsolutno više nemate mogućnost da kontrolišete ništa u sopstvenoj zemlji. Kontrola novčanih tokova kroz poslovne banke kojima je data mogućnost da rade i platni promet definitivno više nije u nadležnosti i u mogućnosti kontrole ni Narodne banke ni srpske države. Jer većina banaka u Srbiji ne poštuje kao primerne zakone ove zemlje, već instrukcije i pravna akta grupe kojoj te banke pripadaju. Tako da šta god sagledavali iz ovog ili iz onog ugla, doći ćete do zaključka da ako banke sa većinskim kapitalom iz Evropske unije propišu sankcije prema Rusiji, Krimu, Iranu, Siriji, Kubi i tako dalje, država Srbija jednostavno možda i ne prihvati mogućnost tih sankcija, ali kroz aktivnosti, poslovne aktivnosti koje moraju da se realizuju preko banaka, računajte da su te zemlje pod sankcijama. Hoćete da kažete da je u stvari Srbija zavela u stvari sankcije Rusiji zato što su većinske banke... Ja mislim da sam bio dovoljno jasan. Znači ja ne mogu... Tome leži zec kad se kaže da nema toliko izvoza u Rusiji. Nema novaca koji bi finansirao taj izvoz. Neka svako protumači ove reči kako sam ih izgovorio. To je jako zanimljiva konstatacija i tvrdnja i... Ne, to je i stvarno, ja sam od Rusa često dobio
samo se nadovezujem tu primjedbu, kažeš zašto njih uvek je čudilo to zašto Srbi toliko ne izvoze za Rusiju, ne samo poljoprivredne proizvode, nego ostalo kad imamo toliko otvoreno tržište i nije mi, baš su me pitali zbog čega, šta je. Nije to tržište samo Rusija, deki, to tržište je tržište Euroazijske unije, tu i Kazahstan i još, to je gotovo par stotina miliona ljudi kroz to tržište. Mi nemamo glavu, mi nemamo mozak, mi nemamo kao država ljude koji umeju da budu vizionari, koji da nešto žele da urade, a da to ne bude možda javno, a u interesu države ne čine. Oni to čine, ali u ličnom interesu. Znate, to je problem kod nas, što nikad nismo odvojili lični od opšteg interesa. To što lako i privatno od javne imovine. I onda i država lako uzme privatnu imovinu, a čovek koji želi neki pojedinac lako državnu imovinu privatizuje. Svojina je najvažnija privredno-sistemska komponenta. Iz nje proizilaze sve aktivnosti vlasnika. Znači, on je apsolutni vlasnik nepokretnosti, odnosno imovine. On ima mogućnost da je otuđi kad želi. Ta imovina je izvor prihoda i kroz njenu valorizaciju mogućnosti da se egzistira. Ta imovina je i motivacija. Sve su to podsistemi vezani za svojinu. Ono što je najvažnije da shvatimo je da je kroz proces koji nam je nametnut 2000. godine prva stavka bila privatizacija, deregulacija, znači privatizacija društvenih preduzeća i deregulacija, što u prevodu znači smanjenje uticaja države u sve tokove. Da ne govorimo dalje šta je vezano za sam koncept ove neoliberalne doktrine. Samo je dovoljno da ta dva pogledate. A iz ta dva vam proizilazi sve ovo. Ako logički razmišljamo sa ekonomskog stanovišta, ko će da investira i gde će investirati? Pa investirat će tamo gde se očekuje najveći profit. Profit je motiv. Da. Investirat će se u Beogradu i pojedinim centrima u Srbiji gde postoje adekvatne mogućnosti da se taj kapital koji se uloži što pre oplodi i da se uveća. A sa druge strane, šta će biti sa društvenim preduzećima ili sa imovinom na jugu Srbije ili u centralnoj Srbiji? Neće biti zainteresovani. Ko će investirati u njih? Neće niko, ona će da propadaju. Do koje mere? Do one mere dok ne budu devastirane. Ko će da ih kupi? Kogod bude doneo pare. Bili to Albanci, bilo to neko iz kriminalnih struktura države ili pak mafijskih krugova podzemlje Srbije. Znači, više se ne postavlja pitanje. Bitno je da se to što pre privatizuje. To su sve igre koje su se dešavale od 2000. godine na ovamo i dolazimo jednostavno u poziciju da imamo s jedne strane koncentraciju kapitala u Beogradu i to i bankarskog, odnosno finansijskog, i privrednog, i humanog. Vidite, sa druge strane imate kompletno pražnjenje gradova i nestajanje sela po Srbiji. To je ekonomska logika. Svaki oblik kapitala teži optimumu upotrebe. Znači, bankarski što veće kamati, industrijski što većem profitu, ljudski što većoj zaradi ili plati. Gde će se oni locirati? Tamo gde su mogućnosti za to optimalne. Optimalno je u ovim gradovima gde postoji infrastruktura, gde je koncentracija kapitala prisutna. I ako se ovaj koncept nastavi, za par godina će nestati kompletno pojedini gradovi, da ne govorimo o selima koje su već nestali. Sve će se koncentrisati u jednoj tačci. A onda sa tom ekonomskom logikom ne treba da nam bude žao što će kupovati Albanci po jugu Srbije, Turci ili neko drugi u oblasti Stare Raške, Novog Pazara ili tako dalje.
vrlo interesantno su i aktivnosti pojedinih ministara u vladi Republike Srbije. Ja sam par navrata komentarisao dolazak Iljajića kao ministra turizma na jug Srbije, gde sve što je, od svega onoga što je prvo uradio, je ponudio prodaju Vranjske, Bujanovačke, Sirinske i Kuršumlijske banje. Kome? Pre svega Turcima i Arapima. A malo ako zagledate, kad povučete tu liniju, ta linija izlazi preko Novog Pazara na Sarajevo. Ništa slučajno. Ali ta linija iseče Koridor 10 za Solun. Ko se bavi malo tim stvarima i ko malo razmišlja, vidjet će da tu baš nisu stvari onako dobronamerne kao što izgledaju na prvi pogled. Drugim rečima, hoćete da kažete da je kupovina banje nije samo ekonomski interes, nego je da je u pitanju geopolitički interesi nekih država i da se to radi zbog politike. Pa naravno. Kao što je i očigledno interes da kroz ovakav koncept ekonomskih aktivnosti svi oni koji imaju malo svesti, znanja i razuma dođu do zaključka da je najpametniji iz zemlje popeći i valorizovati svoje znanje tamo negde gde će biti adekvatno poštovano i plaćeno. Ovo što govorite je opasno, ispašće na kraju da jug Srbije neće imati Srba više. Kako da se odbranimo od toga? Vraćanjem države tamo gde treba i ljudi na vlast koji imaju viziju i koji žele opstanak srpskog naroda i na teritoriji i po brojnosti u periodu koji dolazi. Možemo to bez svog kapitala i da li treba stvoriti jednu razvojnu banku u Srbiji? O tome se priča stalno. Da li i posledica svega ovoga što nemamo banke koje podržavaju srpsku privredu? Pa evo, ja sam u više navrata govorio o svesnoj zameni teza. Pre svega, ekonomija je nauka koja se bavi obavljanjem privrednih aktivnosti u cilju blagostanja naroda. A jedna druga nauka se bavi po sistemu onoga što je nama nametnuto kroz profit, povećanjem bogatstva. Ta nauka se zove hematistika. Kako? Hematistika. Hematistika. Ta nauka ima za cilj maksimizaciju profita, odnosno bogatstva, kao funkciju cilja, odnosno kao nauka koja pokušava da da smernice kako ostvariti te ciljeve. I mi polako, uvodeći sva pravila vezana za profitnu motivisanost, u stvari zaboravljamo da je reč o ekonomiji, a ne o hematistici, nauci koja ima upravo cilj bogaćenja. Ko se bogati? Onaj ko ima krupni kapital imaće sve više i više, onaj ko nema kapitala bit će rob i polako ulazimo u tu igru. Ta igra je nama nametnuta, ali očigledno da svi akteri u vlasti nisu bili dovoljno svesni te igre. S druge strane, ta igra, gledajući ekonomiju i hematistiku, ima dva bitna aktera, odnosno centralne figure. U ekonomici je čovek, a u hematistici je profit. Mi smo zamenili kroz ceo sistem čoveka za profit. Čovek je došao u poziciju da bude šraf koji će te radi 12-14 sati bez ikakvih prava ili samo sa 200 evra plate u smislu da zadovolji svoje potrebe za hranom i snom i kad ne bude više sposoban, izvući ćemo taj šraf, baciti, staviti novi koji će da radi isto toliko koliko i prethodni. Tu nema države, tu nema ekonomije, tu nema prosperiteta, tu nema napretka. Nema za državu Srbiju i za srpski narod, ali svakako ima za sve one koji ulažu takav kapital i tako profilno orijentisani profitni kapital u Srbiji. Da li možda i povratak SDK, službe društvene knjigovodstva, isto i jedan od puteva neke kontrole novčanih tokova svakako. Da, finansijske discipline. Znači, ipak ste za to da se država vrati kad je u pitanju... Država svakako mora da se vrati.
Vidite, sve banke koje su u Srbiji prisutne su profitno orijentisane. Kada je reč o profitno orijentisanim bankama, one će, sagledavajući rizik, odobravati kredite, odnosno ulagati tamo gde postoji ekonomska logika i opravdanost da taj uloženi novac, odnosno kredit, bude vraćen i naplaćena kamata. I opet se vodimo na priču da je to moguće samo tamo gde za to postoje uslovi. Iz tog razloga nema dovoljno investicija, kreditnih investicija od strane poslovnih banaka na jugu Srbije, u centralnoj Srbiji i u delatnosti koje su visoko rizične sa aspekta procene rizika banke. Nama je iz tog prostog razloga potrebna država, ali ne država koja će zloupotrebom određenih finansijskih sredstava iz budžeta kroz subvencije, kroz političke stranke omogućavati određenom broju ljudi da dođe do finansijskih sredstava koje će na neki način kroz procenat ili obavezu da služe toj političkoj stranci, biti se vraćena političkoj stranci, već istinski usmerena na razvoj, da tamo gde postoje adekvatni preduslovi za investiranje od strane države, država i investira. Bilo bi idealno kada bi država shvatila da profitne banke funkcionišu na način i sa motivom ostvarivanja profita, a da iz tog razloga preko potrebno napraviti investiciono razvojnu banku koja će biti razvojno orijentisana, a ne profitno orijentisana, za razliku od komercijalnih banaka u Srbiji danas. Cilj te banke treba da bude razvoj cele Srbije sa posebnim aspektom na ugrožena područja u smislu devastiranih područja i po stepenu razvijenosti tih opština na jugu Srbije u 3. ili 4. kategoriji stepena razvijenosti, da tu posebno ulaže sredstvo. A svakako, kada spoznate da ljudi koji odlaze ne koriste više resurse koji su koristili, resursi ostaju upražnjeni i oni su laka meta za potencijalne, po znacima navoda, investitore koji će izraubovati ili životnu sredinu, ili koji će jednostavno poseći šumu, ili će kanalisati kroz cevi kompletne vodotokove zarad sopstvenog interesa i profita, koji je direktno čak povezan sa kriminalnim strukturama u samom vrhu srpske vlasti. Mislite na SNS ili su to i drugi? Mislim direktno na kumove. Na kumove, ove najpoznatije kumove. Tako je. Toliko su poznati da u Srbiji dovoljno kazati kum i da znamo odmah. Svuda gde kažete kum, zna se što znači. Braća ne, a kum. Kum je najveća titula u Srbiji. A nije brat? Brat je bio, sad je kum. Sad je kum, znači. Da, zato ide pesma Kume, brate, da. Kume, brate, da. To je ono, znači da i u Srbiji se menjaju stvari, da se ne stoji u mestu. Ništa, ajde, pošto ste vi bankari i ovo, zato i pričamo toliko o finansima i za gledalce koji vas nisu još upoznali, vi ste i bankar, čovjek koji je školovao se i na zapadu, u Nemačkoj, znači imate i to iskustvo. Nažalost, ušao sam u Matrix, tako da sam trenutno najnepoželjniji svedok svih onih njihovih aktivnosti ovde na nivou Srbije. Htio sam da vas pitam zbog toga, da li mi možemo da se odbranimo od te hobotnice sa zapada kad su u pitanju banke? U kom smislu? Da li ovo sa švajcarskim francima, što nam je bio deo projekta nametnuto nama sa nekim ciljem i kako vidite to rešenje? Pa ne verujem da je bio nametnut, ali da je svakako zloupotrebljen, to jeste. A ono što sam možda ima 7-8 godina kada je sam problem i uočen, signalizirao čak i guverneru Narodne banke u smislu činjenice da takozvani LTD i TDI racio same Narodne banke su ugroženi direktno samim tim i kompletna finansijska stabilnost, što je osnovna funkcija Narodne banke, upravo činjenicom da je rastom kursa švajcarskog franka došlo do, sa jedne strane, prenapumpane bilansne aktive poslovnih banaka, samim tim i posebnog rizika
da se svi te krediti u švajcarskim francima ne vrate na vreme ili se vraćaju otežano. Nije bilo adekvatnog odgovora od strane Narodne banke, osim činjenice da je uz pritisak pre svega Evropske banke za obnovu i razvoj i pojedinih finansijskih centara moći sugerisano Jorgovanki Tabaković, pa je njena čuvena izjava Narodna banka ne želi da se meša u odnose između banaka i klijenata, ne vodeći računa o osnovnoj funkciji centralne banke, to je stabilnost finansijskog sistema, praktično narušila prvi temeljni princip Narodne banke. Da bi mnogima bilo jasno, ta dva racija su vezana, jedan je vezan za učešće rate kredita u zaradi korisnika kredita, gde je nekada bio racio 30% za neki cash kredit ili tako dalje. Znači, do 30% od ukupne zarade ste mogli da se zadužite. Taj racio je narušen iz prostog razloga što je u ovom momentu kod korisnika kredita u švajcarskim francima praktično došlo do toga da imate, da je rata kredita veća čak od kompletne zarade, a ne da je samo 30%. Ovaj drugi racio govori o odnosu vrednosti nepokretnosti pokrivene nekretninom koja je predmet hipoteke, jer je vrednost te nepokretnosti rastom švajcarskog franka sada mnogo manja nego što je u stvari vrednost samog kredita u švajcarskim francima. To mora da bude obrnuto, najčešće 2:1, 1:20, 1:25, 1:1:5. To su sve odnosi koji su korišteni sada. Imate mogućnost, praktično sagledavajući ovo, da je neko uzeo kredit od, 80.000 franaka, što je bilo 50.000 evra, i kupio nekretninu. Rastom kursa švajcarskog franka došlo je do toga da je praktično vrednost tih 80.000 franaka dosegla vrednost 80.000 evra, a vrednost nekretnine je 50.000 evra. U potpunosti je trebala da bude upola toga kao pokriće za kredit. To su sve stvari koje je neko morao da sagleda. Ja sam odmah nudio rešenje. Koje je bilo? Najprostije moguće rešenje je bilo, jer su sve gotovo banke obavljale kreditno zaduženje i ceo proces odobravanja kredita na ustaljeni način. A to je da je ugovor sklapan između korisnika kredita i prodavca kredita najčešće u eurima. Da je veštak radio procenu vrednosti najčešće u evrima. Da je racio klijenta u procesu utvrđivanja visine njegove zarade sa vrednosti dinara utvrđivan u eurima. I kada sve pogledate, sve te stvari su automatski sugerisale da je logično da ako se već ne zadužujemo u dinarima, da se ljudi zadužuju u eurima. I ponuda banaka je postojala paralelno sa ponudom u švajcarskim francima u eurima. Na dan uzimanja kredita u evrima, samo da završim priču suštinski, u švajcarskim francima, kompletan proces je obrade kredita išao u evrima, samo je konverzija momentom isplate kredita bila, odnosno uplate kredita na račun klijenta u švajcarskim francima i konverzije u evro pa u dinar. I tu se zarađivalo na kursu i na čemu se već ne. Da li je toliko švajcarskih franaka bilo ili ne, to ja ne mogu da sudim, jer nisam bio u poziciji da to mogu da saznam na adekvatan način kod svih banaka. Ali je ceo proces rađen na ovaj način. Ako je to rađeno tako, mi bi ova dva racija najrealnije i najpreciznije ispeglali tako što bi praktično korisnici kredita u švajcarskim francima datumom uzimanja kredita uradili paralelni plan otplate kredita koji je važio za evro sa kamatnom stopom u evrima za taj dan, i kada se sagleda broj uplata kredita, praktično 110. ratu kroz analizu vrednosti bi praktično nastavili kroz novi anuitetni plan da otplaćaju do isteka kredita. Time bi praktično opet vratili celu priču u realnost, a to je da bi oba racija, znači i racio klijenta koji je uzeo kredit u smislu njegove zarade u strukturi, odnosno rate kredita u strukturi njegove zarade došao u red, vratili bismo vrednost nekretnine na mesto gde jeste u eurima i praktično bi imali adekvatne racije i za banku i za Narodnu banku. To niko nije želeo na taj način da sagleda.
jer su sve kombinacije koje su se nudile da se kao rešenje problema kredita, korisnika kredita u švajcarskim francima ponude korisnicima kredita, su bile samo stvaranje privida da se nešto radi i da država nekom izlazi u susret. U stvari, to su bile sve opcije koje su gotovo bile neprihvatljive za korisnike kredita u švajcarskim francima. Ali zašto mi uopšte imamo krediti u švajcarskim francima i evrima kad ovde je dinar, kurs dinara je stabilan, a drugo, ja koliko sam shvatio, i kad se uzme kredit u evrima, ne dobije se evre na ruke, nego dinare. Niko nije od njih dobio evre u rukama. Tu postoji Zašto bi ono... Tu postoji nekoliko bitnih razloga što se to dešava na način na koji se dešava. Pre svega, gledano sa aspekta struke, mi u ovom momentu nemamo adekvatne izvore da bi pokrili adekvatne plasmane. Naša ročnost štednje je najčešće na godinu, 2 ili 3, a uzimamo kredite koji su ročnosti za stambene kredite ili za investicione kredite pridane na 20 i više godina. Znači, ta ročnost praktično predstavlja određeni hendikep. Da li smo mogli drugačije da postavimo koncepciju? Jesmo, mi smo svakako mogli da odredimo da Narodna banka radi svoj posao i da Ministarstvo finansija želi da razmišlja na način u smislu da dinarizacija kredita bude cilj na adekvatan način, u suštini onako kako treba, oni bi određene stvari i radili. Počev od činjenice da ne bi prodavali sve poslovne banke, do mogućnosti čak da Narodna banka zadrži svoju osnovnu funkciju primarne aktivnosti, odnosno primarnu aktivnost vezanu za primarnu emisiju. Znači, mnoge stvari su tu s aspekta struke jako interesantne zašto mi određene stvari ne koristimo. Čak ta primarna emisija, ja sam čak i, evo sad mogu da potvrdim, zagovornik mogućnosti da država se zadužuje kod sopstvene Narodne banke, a da se ne zadužuje u inostranstvu od drugih poslovnih banaka. Mi smo sami sebi po nalogu gospodina Dinkića i vlade pre možda 6-7 godina izbacili iz zakona o Narodnoj banci član, mislim da je bio 8, gde se praktično zabranjuje sekundarno tržište hartija od vrednosti, odnosno relacija zaduženja države od Narodne banke. Izgovor celoj toj priči je bio štampanje novca je izazvalo inflaciju, svedoci ste svega onoga što smo prošli 90. godina. Samo niko izgleda da nije uspeo da pojasni suštinu cele priče na pravi način. 90. godina je inflacija nastala pre svega iz razloga što je kompletna količina novca koji je štampan išla u potrošnju, a nije išla u proizvodnju ili aktivnosti razvoja države. I sam koncept vezan za tu temu je čak logičan, ali mi ga sad više nemamo kao opciju u zakonu. Država sada ne može se zadužuje. Suštinski smo odigrali tako igru da udovoljimo finansijskim centrima da se zadužujemo isključivo od njih. Ali s druge strane kažete šta se desilo onog momenta kada je Centralna banka Evropske unije zarad rešenja problema zaposlenosti, pre svega mladih u Evropskoj uniji, i povećanja privredne aktivnosti u Evropskoj uniji, štampala 1100 milijardi evra iz primarne emisije. Pa je onda došlo do porasta kursa švajcarskog franka u odnosu na evro. Sećate? Da, sećam. Poenta je bila rešavanje tih problema. A na koji način? Uvek postoji ravnoteža između novčanih i robnih fondova. I dok god ona postoji, vrednost novca je stabilna na tržištu. Vrednost novca zavisi i od brzine opticaja novca. Znači, ako ja platim vama sada, šta znam, u kafu 1000 dinara, vi tih 1000 dinara koje ste dobili od mene ne pocepate i bacite, iako je izvršena realizacija vrednosti od 1000 dinara. Nego tih 1000 dinara iskoristite za neku kupovinu hleba ili neke druge robe, pa taj koji je kupio to, on dalje kupuje. Znači, novac više puta u toku dana izvrši funkciju plaćanja. Znači, od brzine opticaja takođe zavisi i potrebna količina novca u opticaju. Vidite da nama nešto fali.
Ja bih platio danas, ali čekam da Zlatanović primi platu. Da, ja Znači, tako čekam. nedostaje novca, jer adekvatna količina novca bi praktično pokazivala činjenicu da mi svi normalno funkcionišemo bez nekih zastoja, bez nekih čekanja i tako dalje. I šta se tu dešava sad? Pošto želimo da rešimo problem povećanja privredne aktivnosti, odnosno privrednog rasta, jer smo ušli u problem sa privrednim rastom kao Evropska unija, štampamo novac koji je nepostojeći u momentu kada ga, koji nema pokriće u momentu kada je štampan. Ako se taj novac uloži u potrošnju, u penzione fondove i tako dalje, kao što to rađeno 90. godina, naći se veća količina novca u opticaju od potrebne količine novca i robnih fondova, pa će praktično robni fondovi početi da na tasu idu gore, znači vrednost u novcu tih robnih fondova ili robe će biti veća i izazivamo automatski inflaciju. Međutim, ako taj novac koji iz primarne emisije štampamo kroz određene aktivnosti države usmerenih na razvoj, odnosno proizvodnju, usmerimo da podignemo proizvodnu halu, kupimo opremu i mašine. Mi ćemo svakako u jednom momentu izazvati inflaciju jer će se naći veća količina novca u opticaju od one potrebne. Ali kada ta fabrika počne da radi, kad počne da proizvodi, svaka ta roba koja je novi proizvod će dobiti pokriće u novcu koji je već oštampan i dolazi polako do nove ravnoteže, ali na mnogo višem nivou. Efekat je povećanje privrednog rasta, ali ne zaboravite, u tim fabrikama koje smo otvorili, kupili mašine, mora je neko da počne da radi. Znači, radimo na povećanju zaposlenosti. Novi porezi, doprinosi i tako dalje. Znači, sve te stvari sa monetarnog aspekta su apsolutno logične, ali je nama uskraćena mogućnost donetom odlukom Skupštine Srbije da se takva jedna zakonska regulativa uskrati i mi praktično nemamo mogućnost da se država zadužuje kod svoje sopstvene Narodne banke, nego kod banaka u inostranstvu. Ono što je takođe pogubno, za mene fascinantno, neverovatno i tako dalje. Primjer radi, ako vi želite sada zarad kredita na 20 godina, pošto imamo onaj problem sa neusklađenim izvorima i plasmanima, povučemo kreditnu liniju, mi smo u obavezi da izvršimo takozvane rezerve likvidnosti i obavezne rezerve kod Narodne banke, pa tako otprilike to dođe, pa evo bit ću ovako slikovit, povučete 1.000.000 evra od neke banke, a onda 600.000 evra stavite kao obaveznu rezervu na račun Narodne banke, plus rezerve likvidnosti i programirane rezerve, to dođe otprilike 2/3 i dođete do toga da od 1.000.000 evra povučenih sredstava za kreditnu liniju možete da plasirate 330.000 evra. E sad, da biste zaradili da pokrijete 1.000.000 evra, ovih 330.000 evra koje je sposobno za plasman, mora da bude najmanje 3 puta skuplje u odnosu na inicijalno povučena sredstva. Novac je napravljen tako skuplje nego što jeste. Apsolutno. Ali i to nije kraj. Šta se dešava? Narodna banka novac u obaveznim rezervama ne može da koristi za povećanje privredne aktivnosti države. A ako ih čuva, ne dobije ništa na njih. Ona može da ih plasira kod prvoklasne Evropske banke. Pa zamislite sad put, 1.000.000 evra, 600.000 evra Narodnoj banci, pa da ne bi ta sredstva stojila tu, mi ih opet vratimo u banku od kojih smo ih uzeli, tih 600.000 evra, pa sledeći krug mi uzimamo ponovo 1.000.000 evra, u stvari uzimamo onih 600.000 koje smo vratili tamo nazad i tako u krug. I onda mi kažemo, stvarno smo mi bolesna nacija. Bolesna nacija koja jednostavno sputava ljude koji znaju neke stvari, gura ih u zapećak, a dovodi monstrume i ekonomske ubice, odnosno, kako da ih nazovem, sopstvene države i sopstvenog naroda, ne iz razloga što oni to svesno rade ili žele da urade, nego kroz neznanje ili pak kroz određene uslovljavanja obavljaju takve aktivnosti. Drugim rečima, na primjer, mi smo mogli, evo, dajem neki banalan primjer. Znači, u Srbiji postoji potrebe, na primjer, za muškim modelima, lupam,
da imamo 100.000 muških odela. I mi ih trebamo onda da uvezemo umjesto, ako ih nemamo, i da potrošimo tako pare. Mogli bismo, znači, da kažemo, zato ajde bolje da otvorimo 3 fabrike koje će da proizvedu 100.000 odela, neka ih i prodaju 80.000 odela, ali umjesto da dajemo pare strancu ili da uvozimo, mi ćemo imati sad odele koje će ljudi da koriste, kupovaći. A možemo, evo, Ranko, naprimer, evo, postoji sad i polako svetski brend. Govorim da ne možemo tu potrošnju svakodnevno. I na taj način da pomognemo privredi i na taj način da oplodimo novac. Umjesto što sad radimo, znači ja štedim ili imam neki novac, dam Narodnoj banci, ona ima neke rezerve na bilo koji način, pa ona da stranoj banci, a onda ta strana banka nama pozajmije novac. Šta ćeš? Drugim rečima, mi finansiramo bogatstvo Nemačke i Grci, Srbi, Bugari i tako dalje. Jednim delom finansiraju nemačko bogatstvo, a nije... Znači, Nemci, ako sam vas dobro razumio, nisu bogati samo zato što su radni, vredni, disciplinovani, poštuju red i zakon, nego i zato što smo mi takvi kakvi jesmo, pa ih finansiramo. Jel možemo tako da kažemo? Narodnim rečnikom. Narodnim rečima bi to bilo rečeno glupi. Dobro, glupi. Eto, ali to je taj način, izvor njihovog bogatstva. Između ostalog, da. Uvećanje njihovog bogatstva. Uvećanje njihovog bogatstva leži na tome zato što smo mi kao narod glupi. Nismo mi glupi kao narod, mi elitu imamo... To je druga priča. Imamo glupu korumpiranu elitu koja zarad sopstvenih interesa malo procenata ili malo vlasti i ostalog dovodi u poziciju da ceo narod i privreda polako nestaje, guši se, davi i tako dalje, zarad određenih njihovih malih procenata. Iskreno, ovako, evo sad mi je palo na pamet da spet. Da li mislite da li to može da se reši demokratskim putem, nekim prirodnim, evolutivnim putem društva ili stvarno, ali prosvećeni apsolutista nam treba neki ono koji će za 2-3 godine da očisti tu mutnu vodu, što ja kažem, mutnu baru i da pročisti. Da li možemo mi uopšte kod društva da sami dođemo do tog rešenja? Pa možemo, ko hoće taj može, što bi rekao Vojvoda Mišić. Gde leži spas? Da li u pojedincu nekom prosvećenom ili ipak moramo kao nacije da se probudimo i da budemo svesni da napravimo sistem neki koji... Pozitivna selekcija mora da iznedri određeni broj ljudi koji će kroz svoje aktivnosti gde su dokazani u svojoj struci dati nemerljiv doprinos upravo ovom prvom koraku, a to je da se želi nešto promeniti i da se Srbija vadi iz problema u kojoj se nalazi. A kada se taj kvantum znanja objedini, kada ti ljudi počnu da deluju u istom pravcu jačajući institucije države, onda može doći do rešenja. Znači, ne može pojedinac, bilo koliko da je genijalan, da bilo šta reši. Jer moramo da shvatimo pre svega da je država, kao i sve oko nas, sistem ili deo sistema. Sistem je skup međusobno povezanih elemenata koji čini funkcionalnu celinu. Ali uspeh sistema ne zavisi od samog sistema, nego od tih veza i odnosa između elemenata skupa, između svakog pojedinca, između pojedinca i institucije, između pojedinca i države, između institucije i države. Sve su to stvari koje na jedan prost način, kroz taj algoritam, mogu biti razrešene. Kao što smo mi ponosni na stabilnost kursa dinara, primjera radi, malo pre si ga spomenuo, pa sam i tu teo da održim neku svoju priču. Vidite, kako smo mi došli u stvari u poziciju u kojoj se danas nalazimo? Da nam je devastirana privreda i da smo jednostavno došli u poziciju da nam se javi tolika enormna nezaposlenost. Evo ću probati da objasnim. Posle demokratskih promjena 2000. godine, demokratskih, sa znacima navoda ili bez njih, kako god to mi gledali. Nisu bili demokratske promjene. Ja sam zato i rekao da... Da, ali ja samo podvežem, bili su... Tako je. Znate, odjedanput onako stegnuti Srbi pod sankcijama i tako dalje, počinju da dišu, da žive, pa kažu, majko moja, evo sad, dolaze strane banke, pa evo, krediti, pa evo kreće privatizacija, pa sad će sve da ide bolje i tako dalje, dobit ćemo novog gazdu, pa ćemo mi da radimo i tako dalje. U stvari se desilo sve obrnuto. A samo preko ove funkcije novca, ja ću to samo sagledati tu jednu liniju.
Pogledajte šta se desilo. Kada je krenuo taj proces privatizacije i liberalizacije, odnosno mogućnosti uvoza i tako dalje, kao one forme liberalne doktrine, odnosno neoliberalne doktrine, odjedanput smo došli u poziciju da možemo da uvezemo šta god zaželimo iz inostranstva. Nije bilo para, pa ajde uzet ćemo kredit pa ćemo da uvezemo neki krš ili auto. Ne 20, već 5 godina stari i tako dalje. Pa je kupit ćemo nove frižidere, pa je kupit ćemo ovo ili ono. Najčešće robu koja se nije proizvodila u Srbiji. U stvari šta se desilo? Kada je krenula privatizacija i kada su krenule otvaranje ovih kreditnih linija, u Srbiji je odjedanput došlo do priliva enormne količine strane valute, odnosno evra, pre svega evra. Pošto se sve transakcije u Srbiji obavljaju u dinarima, pa evri moraju da se menjaju za dinare. Dinar je počeo da jača, nerealno oslikavajući snagu domaće privrede. Roba u Srbiji, domaćeg proizvođača, zbog jakog dinara, je postajala sve skuplja i skuplja. A roba iz inostranstva jeftinija. Logikom delovanja ekonomskih zakonitosti i tržišta, ljudi su u Srbiji se opredeljivali češće za kupovinu jeftinije i kvalitetnije robe iz inostranstva, kupovali tu robu i dolazili smo do toga da domaći proizvođač koji je proizvodio određenu količinu robe, sada tu količinu robe više ne može da proda. Jer je roba iz inostranstva koja je uvežena praktično dobila svoje kupce u delu tržišta srpskog. Novac koji smo mi praktično dobili kroz kreditne linije i prodajem društvenih preduzeća u devizama je završio na taj način što smo mi svu količinu robe koju smo uvezli platili tim devizama, tako da smo praktično mi ostali sa njihovom robom i našim dugovima, a oni su samo povećali kompletnu privrednu aktivnost i vratili svoj novac nazad. Enormna nezaposlenost je posljedica upravo takve jedne aktivnosti ekonomskog delovanja, ekonomskih zakonitosti, gde je odnos ponude i tražnje sa kvalitetnom i jeftinijom robom upravo doveo do toga da domaći proizvođač više ne može da proda onoliko koliko je prodavao, pa je smanjio obim proizvodnje, smanjivao obim proizvodnje i na kraj ugasio svoje preduzeće. A smanjivajući obim proizvodnje, smanjivao je i zaposlenost do momenta kada otpustio sve radnike. Vidite vi tu igru? I vrednost tog dinara koji je nerealno oslikavao snagu domaće privrede je koštao državu Srbiju upravo gašenja velikog broja privrednih društava sa srpskim kapitalom i otpuštanja velikog broja ljudi koji su radili u tim firmama. Još gore, nastavlja se jednom neverovatnom, po znacima navodnom, strategijom investiranja u strane investitore. Ja suluđu ideju nisam mogao da zamislim i gori scenariju po srpsku državu i privredu. Još jedna bitna stvar, kada smo spomenuli malo pre primarnu emisiju Centralne banke Evropske unije, pogledajte tu ludost da oni odštampaju tu količinu novca bez pokrića, a onda je preko određenih investitora ponude za kupovinu preduzeća u Srbiji ili još gore za kupovinu resursa pitke vode ili zemlje. Znači, bezvredne novčanice, štampane, kupovinom srpske zemlje dobijaju vrednost u robi i pokriće za... Zato nije genijalno. Nekad su morali da pošalju vojsku, sad ništa. Ne, ovde je sasvim dovoljno da izaberete vlast ovakvu kakva jeste, sa ljudima koji imaju dosije u fioci negde za nešto i verujte da boljeg uspeha za strance u Srbiji nisu mogli da nađu. To vam govorim, za njega ovako vojska košta i vremena, i resursa, i nerviranje, i sve. Ovako sa 10 čoveka koji, što kaže,
uzmu i potkupe 10 do 20 naših političara i sve ostalo, reše sve, od ničega dobiju ono što bi Hitler je morao po 100.000 vojnika. I opet je bilo mrtvih na sve strane. Da, oni su tako uradili i ne samo sa Srbijom, oni su uradili sa gotovo svim bivšim republikama SFRJ, sa svim ovim zemljama našim u okruženju. Znači, ništa one bolje nisu prošle nego što su prošli ove Srbi. Ali mene brine činjenica da se taj narod toliko sporo budi. Izgleda da kada čovek treba da ide na izbore, treba da razmisli da li je bitno uzeti 1000 dinara i dati glas ovima koji su do sad to radili na način na koji to rade, ili da jednostavno suštinski stvarno trebamo da nađemo ljude koji će pokušati da rešavaju taj problem. A da kada dođu na funkciju vršenja vlasti, ostanu onako dostojni kao što su bili pre toga. Da ne budu ponovo ucenjeni, pa da smo imali promenu vlasti zarad promene vlasti sa nekim drugim ljudima ili sa nekim ljudima koji su odlazili s vlasti pa se sad na vlast vraćaju i tako dalje. Verujem u pokajanje nekih, da su shvatili da su bili zloupotrebljeni pa da ajde ponovo dobiju priliku za vršenje vlasti. Kamo lepe sreće da su dovoljno moralno svesni i svesni posljedica koje su kao štetu naneli državi. Ali mislim da jedanput uslovljen i ucenjen čovek, doveka uslovljen i ucenjen čovek, ako ne bude do kraja ili odgovarao ili vratili, da kao država i kroz institucije vratimo koncept odgovornosti za sve što se radi. To sam teo da vas pitam, odlično ste mi dali uvod. Da li je Dinkić, kako se zvao? Mlađan Dinkić, nego ovaj što je bio s njim, stade mi mozak, isto iz Demokratske stranke, ministar Đelić, a sad Vučić, da li su svesni ovog što vi govorite? Da li su znali sve te posljedice po vama? Da li može bilo ko je ministar finansija da ne zna o čemu vi pričate? Pitam, je li moguće da su slepi bili, da su i njih žedne preko vode? Pa mislim da su ih u početku pridobili, da su ih preveli žedne preko vode, da su ovi nešto malo učarili i zarad tog malog ćara nastavili da rade ovo što rade. A sada se čvrsto drže svojih postulata iz prostog razloga što ne žele da demantuju sebe protokom vremena, već i dalje zastupaju tu ideju kako se ne bi pokajali za sve ono zlo koje su napravili i državi, i privredi, i građanima Republike Srbije. A ja sam to jednostavno u jednom intervjuu nazvao prosto da su ti isti napravili genocid nad sopstvenom državom, sopstvenom privredom i sopstvenim stanovništvom. Jel ovo što sad, meni ste malo otvorili oči za neke stvari, sam nazirao da je to, ali sad ste mi baš lepo objasnili i otvorili do kraja oči. Ja mislim da stvarno ova država ne može dalje da ide, dok takve osobe koji su krivi za takve nešto, da li su znali ili nisu znali, više nije ni bitno. Pa oni su još uvijek tu deki. Trebaju da odgovaraju krivično i to. Oni su visoko rankirani u sistemima bankarskog sistema danas, ovih banaka koje su i dalje aktualne, prisutne na srpskom tržištu. Znači, to često puta sagledavam, znate, kada sam razgovarao, primjer radi sa ljudima dole u privredi gde njima treba knjigovođa koji zna svoj posao, u stvari oni ne traže čoveka koji zna svoj posao, nego to odradi se onako kako treba, nego u suštini gledaju da nađu nekoga ko će da im zamagli kompletno poslovanje i da to na prvi pogled izgleda sasvim logično. Znači, nažalost, da Srbinu ponudite mogućnost da zaradi pošteno 10 dinara uz popriličan napor, jedan određen broj ljudi bi svakako više želeo da uzme one 11. ispod žita. Znači, mi smo izgubili dostojanstvo i izgubili smo sve ono što bi moglo se reći nekad krasilo srpski narod. A to je sve posljedica onoga što se diktira pre svega sa zapada. I ova priča o kojoj ti ja pričam sad, to ništa nije novo. Tako je propala Vizantija.
Vizantijsko carstvo, koje je imalo 1500 godina stabilan sistem, koje je imalo najstabilniji monetarni sistem u istoriji. Nije ono propalo da je neko srušio direktno, jer nije ni mogao da je ruši vojno ili bilo kako drugačije. Znate kako su je srušili? Kaže, u jednom prilikom, a to spominje Arhimandrit Tihon u svom dokumentarnom filmu Pad Vizantije, odnosno Vizantijska lekcija. Kaže, ponudili su da državnim resursima upravljaju prijatelji sa zapada, zato što oni imaju iskustvo u preduzetništvu. Tada glavni resursi nisu bili nafta, gas ili ne znam šta već prolaz kroz Bosfor i Dardanele. Taks. Plaćanje taksi. S druge strane, kaže, u jednom momentu dolaska prijatelja sa zapada, Konstantinopolj je preplavilo obilje inostrane robe kakve oči Vizantinaca nikada nisu vidjeli. Opametili su se onog momenta kada su svi ostali bez posla. To je ona priča od malo pre. Kupovali su robu iz uvoza, ubijali praktično domaću privredu, odnosno ne kupujući robu domaćih proizvođača, kupujući robu ovih, praktično su ugasili kompletno privrednu aktivnost domaćih preduzetnika i povećali nezaposlenost. To se desilo i Americi sa Trumpom pokušavaju da se bude. Tako je. Kaže, bilo zanimljivo, ako mogu samo da dodam, neki beč, otprilike kupujte američki, tako nešto bilo i sad trebali su da ga prave i onda ispalo je afera da je i on kineski. I onda kad su ovi poludili zašto, šta je bilo, zašto je kineski, hoćemo američki taj beđe sve. Onda su ustanovili da tom kraju, ne kažem u celoj Americi, ali tu, ajde, oko Vašingtona, gde su trebala ta kampanja da ide, nema više niko ko proizvode te bedževe. Sve su uvozili iz Kine, ali im bilo jeftinije da uvoze iz Kine nego da imaju svoju domaću proizvodnju. Da čak i te bedževi su morali da kupuju kineski, nije imao ko da proizvede. To, nažalost, njihovo. Polako se privodimo emisiju kraju. Teo bi, da li, vi ste, to sam nagovestio, na početku emisije rekao, vi ste i rezervni oficir. Bili ste sad na vojnoj paradi u Nišu koja je bila pre neki dan, prošli petak. To je 10. maja, da. 10. maja. I ja sam to podržao da najzad neki veliki događaj bude van Beograda, jer dosta sve u Beogradu, Srbija nije Beograd i treba i u Novom Sadu i u drugom gradu isto tako nešto da bude. Da li može jedna država da se podigne, ono o čemu smo mi pričali, da ima jaku privredu, snažnu jaku privredu bez namenske industrije, odnosno bez vojne industrije? I da li imamo mi snage, ne tražim ja da budemo na nivou Jugoslavije, jer to je bila država i sa većim brojem stanovnika i ipak je ozbiljniji su u pitanju resursi i sve ostalo. Ali da budemo makar kao pre Prvog svjetskog rata, malo ljudi znaju da smo mi imali jednu od prvih industrija u stvari kakva je bila proizvodnja topova i ovo, vojna industrija i da je to bilo jedan od razloga zašto se Šumadija u ono vreme dizala. Poseban segment privrednog razvoja je svakako vezan kroz razvoj namenske industrije, odnosno vojne industrije. I u svim zemljama sveta koje su moćne i jake, namenska industrija je grana koja je najinovativnija i gde se najbolji izumi i inovacije prvo koriste. To se radi u Sjedinjenim Američkim Državama, to se radi u Japanu, to se radi u Rusiji. Znači, prvo se neka tehnologija prvo nađe i koristi u vojnoj industriji, pa protekom vremena, odnosno padom životnog ciklusa proizvoda, polako ulazi u civilni sektor. Mi imamo izuzetan broj pametnih i nadarnih ljudi u IT sektoru. Imamo tradiciju u naoružanju, vojnoj opremi, vazduhoplovima. Malo ljudi zna da smo mi na području bivše Jugoslavije pravili i razvijali platforme za najsavremenije tenkove i avione 90. godina. Da je, kako se spominje negde po nekim pisanijima,
jedan od bitnih razloga razaranja tadašnje SFRJ bio i taj, gde smo mi imali još u to vreme mogućnost da napravimo jedan od najsavremenijih tenkova, a i radili na projektu tada možda jednog od najmoćnijih lovaca bombardera na svetu, koji je ovde trebao u Srbiji da se sklapa, odnosno sklapao se u fabrici u Zemunu. Mi imamo mogućnost da, koristeći sopstvene resurse i sopstveno znanje, poboljšamo uopšte kompletnu privrednu aktivnost i kompletno ojačamo sopstvenu državu, ali to nije interes Zapada i interes velikih i moćnih sila sveta. Mi ovde trebamo da obavljamo jednu prostu ulogu koja nam je dodeljena 90. godina, a to je da budemo tržište za jeftinu radnu snagu, da budemo konzumenti robe, odnosno hrane koja prođe rok u zemljama Evropske unije ili negde drugde, da budemo potrošači lekova farmaceutske industrije sa zapada i da jednostavno budemo u fazi preživljavanja i mogućnosti da uzimamo kredite da bismo opstajali, da radimo ispod elementarnog potrebnog za egzistenciju i da nam uvek malo fali pa da moramo da se zajmimo, jer ako bi nas odmah eliminisali, ne bi bilo to dobro za njih. Znači da nas uklone ovako sklone, ovako mnogo veću korist imaju od nas kao konzumenata svega onoga što oni nude ovde, nego da nas jednostavno pobiju i da nestanemo kao narod. I tako će oni iscrpljivati svoje resurse, odnosno naše resurse, dok ne pokupuju sve, a vrlo primetno je da kroz ovakav koncept ekonomskog razvoja, gde se favorizuju radno intenzivne delatnosti u industriji kroz subvencije države i dovođenje investitora, gde motamo kablove ili radimo proste stvari, oni koji su završavali škole i koji su istinski naučni radnici i ljudi sa znanjem, koji ne prihvataju da rade za 200 evra i motaju kablove, otići negde u inostranstvo. Znači, oni na jedan posredan način nam kradu tu elitu i te mlade i obrazovane ljude, odvodeći ih i dovodeći ih sebi. Kroz isti koncept, kako smo nazvali, jer očigledno ne želim ponovo da kažem, ali smo mi jedan vrlo interesantan narod koji očigledno ne razume mnoge stvari. Nažalost. Gospodine Mitroviću, hvala vam još jedan što ste bili gost naše produkcije. Ja bih volao da ovakva emisija bude na RTS-u. Ja molim Boga da je nikad, da vi ne dođete kod mene, ali da dođete makar jedan put na RTS-u, da otvorite narodu oči i da bude jasan, ne samo što mu se događalo, nego šta mu se sad događa i gde su pravci našeg spasenja i ozdravljenja, što se kaže, jer ovo je s vama sadašnje, uvek je bilo, ali ova emisija pogotovo, ja mislim, bila i edukativnog značaja jako, pogotovo što se stvarno na ono najprostije, da svako može da razume od akademika do običnog čoveka, objasnili te procese ekonomske, na koji način oni nas su porobili i drže na svom statusu gde jesmo. I nadam se da će se neko naći na RTS-u kad tad ili neko, da slušajući ovu emisiju vas pozovu. Nema, evo i ovdje smo pokazali, ne mora da se uvek upere u prst u čoveku da bi se rekla istina i sve ostalo. Svako je dovoljno pametan da razume o čemu se radi. Hvala vam još jedan put. Hvala svakako na pozivu i drago mi je da sam imao mogućnost da predočim bar neke stvari ovde, jer evo već duže vreme se iskreno u sopstvenoj zemlji osjećam kao državni neprijatelj. I šta god progovorio, imam utisak da sam samo nepoželjni svedok svega onoga što su prethodne vlasti radile sopstvenom narodu. Daj Bože da jednog momenta budem u poziciji nešto da menjam i da mi Bog da malo pameti da ostanem ovakav kakav jesam, da završim bar neku svoju misiju za života, jer imao sam, sagledavajući sve ovo što se dešavalo,
i razne probleme upravo iz ovog razloga što iznoseći ovakve stvari dobijem često puta opomene ovakvog ili onakvog tipa, a što bih ja rekao, ja sam kroz pakao već prolazio i u Vukovaru i tamo gde je trebalo 99. godine, tako da pakao znam kako izgleda. Hvala još jedan. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Intervju dana produkcije medijske kuće Centar. Do godine u Prizrenu. Pozdrav!